station. 10 million girls, she's a sales sensation. Hello Kitty's got it all. Cute backpacks, tiny stickers galore. There's TV, video, software, and more. A whole lot more. But the hottest news we're here to tell is a great big first. Give us the word. Well. Meet Hello. Dragi moji, evo došli smo na prvu auto utrku. Nadam se da vam se sviđa moj najnoviji Hello Kitty auto. Ko bi rekao, dođete na auto utrku, adrenalin puca na sve strane, a u stvari neko vozi Hello Kitty auto. Prosto nisam mogla odoljeti da vozim nešto ovakvo. Ipak nije ovo naš ovogodišnji sponzorski auto, jeste nešto sasvim drugo, ali je prosto užitak voziti nešto ovako, recimo, slatko. Mada, priznajem, ne bih bila i ne bih imala toliko odvažnosti da ovo vozim po gradu. Zato ćemo se mi preseliti u naš ovogodišnji auto da vam predstavim pravi auto. Kažem pravi auto, ne mislim da je ovo krivi auto, ovo je pravi pravcati automobil, samo što izgleda kao što izgleda. Ali sam mislila reći da ćemo vam predstaviti ovogodišnjeg našeg sponzora jer smo se malo ponovili. Dakle, ponovili smo se i sa majicama, ali ponovili smo se i sa ovom, evo da tako kažem, pilom. Riječ je o Toyoti Avensis, koji je rijetko kad me koji automobil oduševi, ovo je auto koji me bukvalno na prvu oduševio. Evo zašto. U ovom autu mi je doslovno postalo jasno, vjerojatno prvi put u životu, zašto svi muškarci uživaju u onim spravicama gdje je sve živo na tipku, tipa daljinski upravljač. Evo sad znam zašto ga vječno morate držati u ruci. Uglavnom, stisnete kočnicu i na gumbice auto pali. Nije to sada da je to neka mudrolija, ali zadnji put kad sam rukovala sa automobilom koji se pali na gumbi jeste tamo 88. 9. Tata je vozio Volkswagenovu bubu. Ono što mi je još bilo onako wow, kao posljednji krik tehnologije jeste da kad povučete ručnu također na gumb, kad krenete ona se automatski spušta. Također postoji jedan displej koji kad idete u rikverc vam pokazuje, dakle ima kameru od zada. To je možda, sad će si pomisliti, to treba ženama, ali meni iskreno je bilo prilično nezgodno time se voditi. Dobri stari retrovizor. Uskoro počinje prva ovosezonska auto utrka. Ekipa majstora brzine je već na licu mjesta. Na Slatini smo u Banja Luci i mi smo spremni za početak sezone i koliko sam vidjela svi vozači i njihovi timovi su spremni. A zašto onda ne biste i vi bili spremni još jednom i ove godine 7. sezone uživati uz majstore brzine? Prošle godine smo vam nastojali predstaviti što više trkačih automobila, pa sam se čak i ja okušala vozeći u nekima od njih, ali ove godine smo odlučili napraviti nešto novo. A to novo odnosi se na vozače i one koji su u više navrata osvajali titule u svojoj klasi. Pa sam se za prvu ovogodišnju reportažu odlučila za Bojana Simića koji je u više navrata osvajao ne prvenstvo, nego si bio prvak u klasi H12. Ali hajmo krenuti od početka, dakle vratit ćemo se u davnu prošlost. Kada i kako i zašto si se uopće počeo baviti automobilizmom? Pa ne znam, automobilizmom, pošto imamo tu blizu nas u Zalužanima stazu, pa sam kao klinac tu išao da gledam trke i to mi je bilo jako zanimljivo, pa tako da sam svoj civilni jugo prepravio kao trkač. Daleko je to bilo od trkačega, tako sam počeo. Je li taj kao trkač i jugo bio i onaj narandžasti koji si vozio one 2006. 2007. kada smo mi počeli raditi? Ne, tada sam se već upoznao sa svojim sponzorom
man servisom, to je sa Minjom Agrošpedom, tad me on preuzeo, da kažem, u svoje ruke i počeo da mi sklapa auto, tad je to već nešto bilo kao ozbiljnije. Malo smo krenuli nekim drugim vodama i tada u to vrijeme pomerili smo sa tim Jugom sve rekorde u toj klasi, našoj klasi. Evo sad smo napravili ovaj novi auto Punto, sa njim pomjeramo i dalje rekorde. A razlika između Juga i Punta, imao se svakakvih situacija, da se tako izrazim, i sa Jugom, i sa Puntom. Nikad nije dosadno gledajući tebe. Mislim da voziš u to. Nažalost, kao što ti kažeš, nikad nije dosadno zato što uvijek sam imao neke, da kažem, incidente, malo zapet, slupat, okrenut. Ostati u trećoj. Ostati u trećoj brzini i tako nešto. Sad je Punto puno bolji auto od Juga. Što se tiče motora, dosta je unapređen. Evo sad smo prva trka, vozimo na 16 ventila motor, izbacili smo 8 ventila, imamo mjenjač, ravne zube, znači šalta se u veće brzine bez kvačila, tako da je dosta napredniji od auta tog Juga. Dok su vozači pripremali svoje limene zvjerke za start prve ovosezonske utrke na sve vrelijem banjalučkom asfaltu, mi smo razrađivali taktiku snimanja. Nismo stigli dogovoriti sve detalje, a već je šlepa dovezla jedan slupani automobil. Tek se vozio warm-up, odnosno zagrijavanje, a Biloš je uspio, vozačkim žargonom rečeno, ubiti nanovo ofarbanog i uređenog Golfa. Od danas koju ćemo krivinu zvati Smješkova krivina? Pa vjerovatno prvu ovu u Banja Luci, prvu lijevu. Pa, znači, bilo je zagrijavanje. I prva utrka i vid. Stavio sam gume jučer neke da probam i probao sam. Dobro idu, jel da? Dobro skreću. Dobro skreću, tako odmah. I dobro si ga udesi. U tebe nema ono kad udariš da je to nešto malo, da se kucne pa hajmo voziti, nego ti baš ono to tam kada kraja. Ima, bude i pomalo. A to se ono ne pika, jel da? To niko ne pamti. Sad sve ljude zanima je li čovjek živ, zdrav u komadu kad se auto ovako stupa. Da se u civilnom autu ovako nešto napravio, bilo bi... Katastrofa. Da, ali... Vjerovatno, ali roll bar, kaciga, oprema, znači prostor oko vozača nije pitnut. Ovdje je trotoar udario po ovom dijelu zadnjeg auta i... To si se ti znači okrenuo? Da, preko krova već 2 puta. Preko krova 2 puta? Da. Dobro si, dobro je to bilo. Reci mi, je to stres za vozača? Znači sad okrenuo si se 2 puta, slupao si se ovako, ali nemaš nikakvog straha i dileme da opet sjedneš auto, trkač. Kažu, ima jedna priča, kaže, dijete kad se rodi, kaže, kad ispadne dole na zemlju, odvoji se neka komora između malog i velikog mozga i ona vozi ili motor ili auto, trkači. Tomislav Mužnić, Hrvatska. Nikola Miljković, Srbija. Almir Vrbić, Bosna i Hercegovina. Igor Stefanovski, Makedonija. Tripo Ivović, Crna Gora. Bojan Simić, Bosna i Hercegovina. Garo Božović, Crna Gora. Mada me neće zgaziti, neće, dobro je. Uglavnom, rekoh ja da je meni nezgodno voziti u rikverc Vensis prateći ovaj displej, pa smo odlučili napraviti jedan test. Naš vozač je prateći displej trebao mene ne zgaziti, evo nije me zgazio, pa čisto onako koliko puta ste se našli u situaciji vozeći se u rikverc da ste pokupili neki kamen, mačku, goluba, pticu, nebitno, tako da smo evo isprobali da u stvari ovaj displej i ima pravo dobru funkciju. Nećemo više testirati ovakva umjeća, dobro je da sam ja živa, zdrava i da mogu nastaviti dalje s emisijom, pa idemo dalje nastaviti s emisijom i prepustiti riječ majstorima brzine za ovim trkačim volanima. Nije vam se pokvario TV prijamnik niti ovo greška u reportaži. Pokušajte pogoditi koji automobil proizvodi ovakvu buku. Vjerojatno nikad ne biste naslutili da se ovako glasa Fićo. Upravo je ovaj automobil bio glavna atrakcija vikenda. Za volanom je dečko iz Banja Luke, Nikola Marčeta, koji se pristojno nosio sa konkurencijom.
Kad već spominjemo startove, definitivno najveću buku, ali i divljenje gledatelja mame ova 3 automobila. A kad vidite ovakav bolid na stazi, većina pomisli kako će odletiti do cilja. No silno uzbuđenje splasne poslije ovakvog neuspjeha. Ekipa brzo prilazi, popravlja i onda... Dragi moji autoljubci, ako ste mislili da vozači dolaze sami na ove utrke, ne dolaze. Imaju oni i svoje pomoćnike, ali imaju i moralnu potporu. Tu su djevojke, žene, majke ili već ko drugi daje im moralnu potporu. Ja sam sada sa gospođom Krajnci, znači majkom Siniše Krajnce, prvaka Hrvatske. Znam da ste vi često na utrkama, ali djelujete onako hladno kad Siniša vozi. Međutim, jeste li stvarno hladni, jeste li posle svih ovih godina navikli na tu njegovu vožnju ili kako se vi uopće osjećate kao majka kad on vozi? Ja sam njegova moralna podrška, naravno, ali taj svoj osjećaj dok onog časa kad se on nalazi na startu, pa dok nemam informacije, dok stignem do cilja, taj osjećaj ne mogu uopće opisati. To je jedan unutrašnji nemir koji je prestrašan. I ne znam koliko ću dugo uspjeti ga pratiti, ali eto, na njegov zahtjev prisutna sam na svim njegovim utrkama. Šta je sa civilnom vožnjom? Šta je sa civilnim automobilima? Beba. Beba? Poželi. Jel moguće? Pa jeste, u rijetkim situacijama brzo vozim, najčešće kroz kanjon, to jeste put Banja Luka, Mrkonjić, to mi je onako jako lijep put, tako da tuda volim voziti brzo, inače svagdje vozim po ograničenju. A i tu nema policije, jel? Pa baš i ne mogu stajati, znam gdje ne mogu stajati, pa tuda malo brže vozim. Dobro, kako su na tvoju odluku da se počneš baviti ovim sportom gledali tvoji roditelji? Pa dobro. A i budući da si sin jedinac? Pa jeste, mama malo to teže podnosi, a tata je tu sa mnom stalno. Tata stalno nešto šarafa zajedno sa svima vama. Pa dobro, za mnom stalno svi šarafaju. Dobro. Pretežno. Jel javljaš mami redovno kad svaki put prođeš kroz cilj? Pa jeste, svaki put kad izađem iz auta, prvo se javim ovim svojim drugarima tu u boks i onda zovem mamu. Kako u stvari cure gledaju na vozače trkačih automobila? Jel te prepoznaju na ulici? Pa da sad kažem da idu da se okreću i da padaju po meni, ne, ali naravno neko i prepozna. Šta ja znam, više su te djevojke okrenute prema motosportu kod nas, bar iz očiglednog tu 90% muškaraca. Ček, meni ništa nije tu očigledno, jer ja nisam u motosportu, pa ja ti sam si taj 1%. Dobro, jesi kad planirao preći na motociklizam? Ne, motociklizam samo gledam i to na nekim dijelovima staze kod nas zato što jako je ružno gledati na našoj stazi motocikliste, bar meni, zato što jako brzo idu i to mi sve nešto nesigurno izgleda, ipak 400.4. Bojane, hvala lijepa i evo da ovu sezonu odvezeš bez da nešto trokira, kako ti reče. A evo, danas prvi dan, oborio sam svoj rekord staze. Malo sam ga pomjerio, nije ništa trokiralo, auto odlično sluša, tako da se nadam da ću nastaviti tako i u budući. Hvala lijepa. Hvala vam. Pretpostavljam da si ove 3 godine onako opsežno studirao automobil da ga još bolje uvozaš, staze da ih bolje naučiš, tako da sada dođeš jači nego ikad. Ne, automobil 3 godine nije upaljen i upaljen je prije 10 dana i direktno izravno sa jedne lijepe ledene policijske uprave Ljubuški stigao je na trku u Banja Luku. Sa hercegovačkog sunca dođe na ovo bosansko sunce. Tako je. I kako prođeš treninzi, kako ide? Pa, kad se saberemo, ja i ona, odlično. Nisi izgubio onaj štih?
Jer nije jednostavno. Ja to uporno pokušavam objasniti ljudima, ali nije isto voziti trkaći automobil i civilni automobil. Ma ja sam dobar. Ti si dobar, jel da? Ja sam dobar. Sam, uvijek. Iako je recesija zahvatila veliki dio svijeta, sretni smo što smo ovoga vikenda u novoj sezoni imali priliku vidjeti nove automobile i nove vozače. Nisu se samo naši majstori natjecali u Banja Luci. Došli su svoje majstorije pokazati i susjedi nam. Neke znamo od ranije, a neke smo upoznali ovog vikenda. Danas vozim, auto sam sam radio uz pomoć malo kolega. I to je to. Kako ide, kako je prošlo? Vidim, već si otrčao da vidiš rezultate. Pa dobro. Trke vozim od 2007. godine, ali ovdje mi tako reći prva trka ovdje kod vas, to jest u Bosni. Šta imam drugo da kažem, znači auto, vidjeli ste i sami, dobar, konkurentan. Borit ćemo se sad, ići ćemo, vozimo i za kup i za Srbiju, prvenstvo Srbije. Tako reći da... Prije si vozio neki drugi automobil? Krenuo sam od juga, znači od malog Gena, pa sam posle vozio Peugeot 106 1300 kubika i sad sam kupio ovaj auto nov prošle godine. Ti postepeno, korak po korak? Da. Od ukupno 45 vozača koliko ih se natjecalo na Slatini, 13 ih je stiglo iz susjednih zemalja. Među njima su bila i dvojica Mađara i obojica u formulama 3000. Jedan od njih, Balatiner Zoltan, nezgodu je doživio pošto je prošao cilj poslije prve vožnje. I pored lošeg starta uspio je odvesti obje vožnje, ali Zoltanov sunarodnjak ipak nije odisao zadovoljstvom. You don't look very satisfied this time. What happened? Oh, so I am very happy when I stayed here, and I'm first time your country, and I very enjoy the stay, everything. Just a little bit problem we have raised this weekend because the car is not working. We have beginning last year some problem. End of the race, I don't go to Dubrovnik last year about this problem, and I think we find the problem, but now is the problem coming again as the car is not running very well, and I don't possibly go for very good time, and I am coming only for make finish the race for the result. Za razliku od Mađara, drugi su susjedi bili znatno zadovoljniji. Istina, gotovo nitko od njih nije izletio sa staze, niti ima ozbiljnijih problema sa automobilima. Ono što je pomalo iznenađujuće jeste da smo stekli dojam kako su susjedi organizacijom i utrkom općenito zadovoljniji nego naši vozači. Tako što nam je očito u krvi. Ove godine je novina i to baš, kao što bi se ovdje reklo, drastična. Da čujem promjene, izmjene, zašto, kako? Pa dobro, taj auto imamo već godinu dana, ali nismo uspjeli završiti nijednu utrku s njim, tako da je bio Peugeot pod moraš. Dok nismo ovo završili, sada, evo, hvala Bogu, treća utrka da uspijemo završiti. I kakvi su rezultati? Dobro, ajde, tu smo vozili s rezervom jer nam se previše ne boduje. Došli smo toliko radi reda da dođemo i to je to. Prije točno godinu dana, u stvari ne znam sad je li datumski to pada godina dana, ali na prošlogodišnjoj utrci isto ovdje na Slatini razgovarali smo sa Nikolom koji je tada vozio, je li Jugo bješe? Imao je 16 godina, što znači da danas ima 17 godina i ove godine vozi nešto puno jače od Juge. Vidim sve neke promjene ove godine, pa hajde sada nam predstavi svoj automobil. Pa tako je, prošle godine smo završili sa Jugom, prešli smo na malo jaču klasu 2000 grupa N. Auto smo dobili od sponzora Europetrola, koji nas ove godine sponzoriše na tokom CEZ-a. U ovom autu si još uvozam, nije baš kao u Jugu, nadam će biti bolje na drugim trkama. Je li velika razlika? U stvari pretpostavljam da jest. Pa ovo je pravi trkački auto u odnosu na Juga. Ono što je neizostavno na svakoj utrci jesu smijeh i dobra zabava prije starta i poslije vožnji. Prvo mjesto u zbijanju šala pripada... Ja mislim da sam danas ovdje najbrži bio na ovom parkiralištu. Jeste vidjeli koga brže ovdje? Može Dragan ovdje trenira 100 godina, ne može ovo uraditi. Tako da onaj šampion parkinga. Nisi više parkinga, jel?
Dobro, evo imamo i ovaj dobacivanje sa strane, to je vjerna publika, ali... Ljubomora, samo vjerujem, ljubomora. Oni ovo ne mogu iz 16 puta. Je li ovo novi automobil ili šta? Isti auto, samo malo ofarban. Samo si nakon 3 godine se napokon uvozao. Velika je razlika između relija i brda i ipak navići se da na brdu mora sve biti kako treba, a na reliju može biti kako hoćeš. I kako ne treba i bolje, mislim, više opuštenije nego na brdu. Bolje su se u najjačoj klasi ipak plasirali njegovi konkurenti. Trud i rad preko zime urodili su plodom na opće zadovoljstvo cijeloga tima Branimira Simića. Šefik Pehlić se vratio poslije duže pauze, kao i Miroslav Josipović. Svaki od vozača ima svoje motive i svaki od njih na plasman gleda drugačije. Evo, prošla je zima, završena je i ta prošla sezona, počela je i nova sezona. Jesi li radio marljivo kao mrav ili si vjenčario i cvirao kao cvrčak preko zime? Pa radili smo, nije da nismo. Dolazili smo neki momci iz Slovenije, radio sam drugu mapu na automobilu, stavljao druge dizne, drugu pumpu. I mislim da smo dobili koliko smo para dali, da smo dobili to što smo i dobili. Ne znam, ovu sezonu, mislim da sam dobro krenuo, nisam još vidio vremena. Mislim da će biti zanimljivo. Ali onaj tvoj osjećaj kad si u autu, kad voziš, je li napokon to? To je to. Malo se i ja slažem tek s autom, pošto prošlu sezonu nije bilo uopšte to taj pošto je sad i mislim da ćemo dobro odrađivati posao. Napravio si jednu pauzu, šta je bilo? Pa ništa, jednostavno nisam osjećao potrebu da idem na sve trke, vozio sam i prošle godine, sam vozio 3 trke samo. Mislim da je to bila Vlasenca, Jahorna, Cazin, nešto u toj kombinaciji, sad šta je prije bilo, šta poslije. Mada i ove godine planiram samo na par trka da odem, znači vjerovatno na Ustikolnu neću jer ovaj automobil nema nikakvu perspektivu na toj stazi. Staza je grozna, neka idu ovi automobili kojima ta staza odgovara. Ja planirao sam ići na našu trku koja će se voziti u Splitu u Malački. Dole sam maltene od prve trke kako su vozili, pa volio bi i ove godine da odem ako mi to vrijeme bude dozvolilo, a ja se nadam da hoće. Ne znam da si vozio ovaj auto ranijih godina i ti si se ponovio, čini mi se. Nisam, boga, moj je auto, sam malo preurađen, posle duge pauze i tako. Kako ide auto? Ma super. Posle stvarno duge pauze ja sam zadovoljan. Svi moji prijatelji znaju zašto sam pauzirao, pa onda malo sam se poželio s njima doći družiti. Kako je bilo evo danas sada kada je sve završeno, je li sve ok, zadovoljan vožnjom, vremenom, stazom, svim ostalim? Pa ja sam stvarno prezadovoljan. Teška je staza, malo više klizava, pa bože moj, valja se boriti. I kako rezultat na kraju bi? Pa ne zanima me baš rezultat, više sam radi druženja. Bi volio ono što bolje, ali sve nosi svoje. Tek pošto je završila utrka, shvatila sam koliko je vozača u stvari napravilo pauzu. Neki zbog kvara automobila, neki iz privatnih razloga, neki jer su nezadovoljni stanjem u autosportu. No, kad nešto uđe u krv, teško izlazi. Tako su se i oni vratili natjecanjima. S promjenama ili ne, tu su s istim ciljem. Nadaju se ostvarenju što boljih rezultata. I neizostavan onaj muški segment, dokazivanje tko zna čega, sebi ili drugima. Prosto moram najaviti ono što si mi najavio prije početka, dakle ove utrke, da si u međuvremenu, dakle dok je zima trajala, izgubio 10 kg, što znači da ćeš i popraviti vrijeme. Čini mi se 10 kg, 10 sekundi, jesam dobro upamtila? Nije, 10 kg 1 sekunda. Pardon. Jeste. I? Ali ne, ja prvo pozdravio najbolju voditeljicu i ostalu ekipu. Hvala u ime voditeljice i ostale ekipe. Da ne bi bilo svaki put da su napadi neki. Pa kad jesu, Bože moj. Ali vratimo se mi na onu kilažu i na minutažu. Dobro, malo su to bile zimske pripreme. Jer ipak, što kaže čovjek od 130 kg da sjedi u autu i da vozi trke, to je malo, znači sad smo malo ispod. Znači 120. 120. Jeste. A sekunde? Pa ja mislim jedno 3-4 sekunde da je brži. Nisi onda ostao dosljedan? Pa dobro.
Ne možeš uvijek. To ni ide kamere ide. Pauzirao si nešto prošlu godinu, u stvari krenuo si dobro do koje prve, druge krivine bješe i onda... Ustikolni, imao sam kvar na mjenjaču, a generalno auto pravimo, sad će već skoro godinu dana. Upustio sam se u taj neki projekat, da samo izgradnje auta, što je stvarno po meni pogrešno, nije se više ponoviti nikad, znači. Eto, sad je dobro, super radi, dobro ide, oduševljen sam, eto. Sad da te ne pitam više o autu, da ne bude da sam te ja urekla ukoliko se ne daj Bože nekad nešto. Da me pitate o autu jer mi je to sad Hajde dobro, šta ima novo na autu? Ništa na autu, najviše smo radili na mjenjaču. To je u stvari, ovo su nekakvi ostaci ili stari auto od Davora Domazeta s kojim je on napravio te tolike pobjede, pa eto, sad se ja nadam da bi moglo nešto biti od toga. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Ovo su apsolutni prvaci, sad sam htjela reći na ovoj stazi, ali u stvari nisu na ovoj stazi, jer gdje god se pojave njih dvojica, to je u bobu. Mladost i iskustvo. U stvari čini mi se da čak i Siniša ima više iskustva od tebe. Ajde prvo Siniša, dojmovi. U prvoj vožnji si imao nekih nešto, ne znam nija šta. Pa tako je, u prvoj vožnji mislio sam da sam stazu naučio na pamet, ali izmješava mi se dva zavoja i izvukao sam se jedva, mislio sam da je to znači brzi zavoj, a bio je zapravo spori zavoj, na 90% gasa jedva sam se izvukao, ali ne bi volio da mi to bude znači razlog da kažem da sam tu izgubio utrku. Mislim da je ipak znači bio Dragan ovaj vikend bolji i svaka čast, to je dokazao u obje vožnje i čestitamo sportski. Svaka čast, to je fair play, ali ti, ja ne znam šta je tebi, ti si brži od formula, u stvari obojica si. Pa, malo sam iznerviran pred start same druge vožnje jer sam čuo neke glasine da moje vrijeme iz prve vožnje nije to, nego da je mnogo veće. Tako da sam sjeo u auto sa nekom nervozom i sa nekim, da kažem, inatom da opet vozim to vrijeme, međutim još sam spuštio sekundu ili sekundu i po od tog vremena. Tako da, ne znam, da me pitate za jedno pola sata, možda mogu dati izjavu neku, sad stvarno ne mogu. I rekla si mladost i iskustvo. Iskustvo možda sa ženama ima Siniša veće od mene, ali ovo je sad 1-1. On je mene pobjedio prošle godine, pretprošle na Rabac. Ja sam sad bio brži od njega jer moj auto je mnogo bolji za ovu stazu jer staza je jako klizava. To je ipak super turizmo, njegov auto je jači, ali moj auto ima i bolje kočenje i bolje vješanje i bolje što ne znači da je on vozio moj auto da ne bi napravio još brže vrijeme nego što sam ja. Ali hvala njemu na čestitci, čestitam i ja njemu i nadam se da ćemo se opet trkati. I na kraju riječ dajemo organizatoru prve ovosezonske utrke i predsjedniku novoosnovanog Sportskog automoto saveza Bosne i Hercegovine. Bilo je par malih propusta, bilo što se tiče naše organizacije, bio je taj nesretni izlet Darija Biloša što se tiče same trke i mađarskog vozača sa hrvatskom licencom, ali manje više ja sam zadovoljan zbog velikog broja i dobrog odaziva publike same koja je došla iz regije Banja Luke i okolice da pogledaju najbrža vozila i vozače Republika bivše Jugoslavije. Tako da s te strane sam veoma zadovoljan. A s druge strane nisam zadovoljan što nisam pretpostavio da će biti toliko hiljada gledalaca, tako da smo imali mali problem i sa obezbeđenjem
jer jednostavno nisam mislio, nisam jednostavno pretpostavio da će biti toliko ljudi, ali u svakom slučaju to je dobra pozitivna stvar što se tiče automobilizma i autosporta u Bosni i Hercegovini, tako da ćemo to da sljedeću godinu da popravimo i želio bih da najavim da smo veoma uspješno konkurisali i uslovno smo dobili za iduću godinu internacionalno evropsko prvenstvo i evropski kup, kao i Historic Hill Climb i obećanje Hrvatskog saveza da ćemo dobiti iduću godinu i Hrvatski nacionalni šampionat. Ovo ide za sve vas, pametne vozače. Kad njegov auto bolje pogledaš, ovaj lik sigurno misli da je najveći. Tehnofree ima napravu koja izbacuje špagete na klik. A pazi sad, ovdje jednim dodirom svijet ide na put s tobom. Upitaj se štreberko, jel možeš ovo? Novi Yaris sa inteligentnim Touch and Go sistemom. Imam osjećaj kao da nismo ni počeli, a već smo i došli do kraja prve ovosezonske reportaže Majstori brzina. Uživali smo u Banja Luci, što u suncu, što u majstorijama, što evo nekim novim rubrikama koje smo vam uveli. Nadam se da ste i vi uživali sada s nama. Hvala što ste i ovu prvu emisiju bili s nama. Vidimo se u ostatku sezone. Ostanite dalje uz BHT1.